Raport di Kementerian Mereka Performa Mereka Mawang Tuan Sekarang yang Indonesia Performa yang kapiti dari motor kato terlihat motor yang ngay bây giờ cũng nghĩ coi có Phật phổ biến bây giờ với tôi mong in là cái tổ phai là cái lock cái của tôi mình ngay mà ngay bây giờ đầu tôi có học có ý của gì của tôi cái forum mà ngay sẽ của mà ngay ở ngay What kemarin gue matui koi motor kau mau media koi ngahi makang formatala mano forahok ko tubat dengan formatala di forma tapi teman kita kurang kon ngal mata mau ingai koi hai le ke kau not yai koi hai le ke formatala hai le ke muktu ko kai hukumat ko malah Koi sekretari motor ya hon ya OHP ya motor bertentor koi staff di inland revenue custom ya boleh konsumes ya boleh staff ya di tautai ya mengoi service pahal ya memutuan untuk dia mana gaji yang bisa kena tong kage koi kamu orang kota ini ke ot file mari kata motor okey hame aku mau kiai le mau kilo kiai faham ke perlu kita motor okey he bahaya mereka ke ot kata motor ke bahaya motor ada yang motor angkai ke kita mau he Kau ini kapal kita melatu yang ahi berana kohiri, angin kacau, yang kohiri nanti kerja sangat mahal lah, fau, orang juga di motor ini dia berana kohiri, kau putui berana kohiri, kau mahu ingat aplikasi itu media, nak tahu angin kami nak belum dia naik, kau nak tufan tu ai, ngomong nak sama kakai. Bây giờ hơn như cô hàng ngày cô mẹ thì có cái dạy để đại học phân quan hàng ngày cô đi thì trong số cái đại kiểu tuần mất cả họ mình chỉ có mà tác dân để lo thôi á cô tôi cô tuần này mẹ cả đó là cô một mẹ cả rồi máu cái miệng mọi người là đi Babel cakap ni aku feel di hati ke mawar awat. Saya itu kalau dia mengatakan ini kau talno ke mana koko dan mahal fulong kita forward tu. Aku aku faham ni feel ke kau mesti ya kita tak semua. Aku nak dia mai ke pada aku tahu kau. Kau yang bangkit kau faham dari kalau betul dengan mari ini, kalau sebab apa dengan mereka mutui, dengan mereka awam kalau lain, mereka belang, lagi semua kita offer. Jadi kau tu malu kau, lagi si kau si kalau nak ini hanya kau foto Kudung ni dia feel betul fire push. Begitu juga kata macam ni. Kalau hingga boleh fire kalau betul ki, ia orang tertarik dengan semua terkosi faham komai Asia. Ayah kutu pengajar dia rumah. Ya, okey dia mengaji sih dia kutu rumah ini dia. Kita kalau lupa sudah dia lama. Kemudian ini ada mungkin yang turun lagi kapniti, kami paham apa ini ya kami turun dekat rumah kami kalau tidak siapa mau ikut.
Koe kari koe na mo whanau ai na estu mai pia me le tio mo televisione o kui o siai kari o kuan kiai o turu inga pe ke alu ai kari ki ne afio tato ki ta noa pe damu to whanau lau ki le tio pe mo televisione o pe ka mai ne mo fe mo tolu i he nahi me koe na whai kia hoa sai te me lao reki mau ata kari nei ka koe kari ki ngā whakawhoi poi koe mea e wati a po re to re ti o whaku a po a po a toi kari ko ia o tui kari e ko ospe kari ko a ko tui maa ko whanua a no mo fie maari i whamatara pi pui tu o me e tau tuan lagi motor bawahnya Koe kamata le wanga e whiui o pesi whanua e me he matangi tonga. Ai ni ko o mo ua toi ke mo ngā ue ai. Ke o whii lo ko hana hafo I mea hafanki I mea o ke wakai tu ke whie ma ko pau ke whakahoko ki mo o ke tau arat ko ke whiri. Hinga ue koe na mo whakaamu ki whakahoko. Ka ku hau maga he tunga tai nimi ko hana hanga whanki whainga ue. Ki ho wakai ke kua pau ke whakahoko. Mahu inga apita ke whai. Malo apitu ko ni tuku whakoi tai mini o siai pe palani ngau e pureanga. O ngai corporate plan, ngai potonga e takita. Asile rei pe pakotungu o smau katoa. Ko ngai corporate plan ko ia ko ne hanga whakahino hino mai pe ko ne tuhu I mai a direction ko o whanonga kia e mystery takita pe a moe pureanga. Aia ko whiu ko whai o siai pe palani ngau e o stohi I he pepa pe hoko ato I pe a ngau e pureanga. Ko e pacheti o asile rei pe pacheti a no vahe o paanga a whanua ki he ngahi ministry takita pea koe whatongia pure anga ia ke whakapapau o whakahoko a ngai ngau e koe ia. O ku e tawhaki koe na langa wha ekonomika, o ku kaike roko whanonga o whahatala noa ke mea koe ia. Koe tawhaki I siu mahu inga I whanua ko tokotoa pe ke tau wakai ange ke tunga whaka ekonomika. Kaike u whanonga o whahatala noa ke ia taimi. Ka I he kua hiri koe tahai mea nei tautou o hake mau pe koe hae tunga whaka ekonomika whanua koe hae mea kutotonu ki whai ki ai. O mau ngau e ki ai pureanga koe ni ki he tonga whakaekonomika whanua o whakatatau ki palani koe ni ko o si whakahau mai ki he pureanga pea tāna kia tuki ai mo ngahi projects o ko whakapaanga me muri koe mau te whtoi ngau e ia I he ngahi tawha kehe hange koe ni koe lao o si whakatutu o ke whakahau atu koe tahai ha mau ngai whatongia ka ko mea pango pe koe koe tāwhikoni whenea ki koni wharerea, koe ki toi lawa ke whahatawa noa, tonga no whahamea ke wharerea ke ngai lao koe ia. Ai ia koe tārikoni ko whi ui pesi, o ku hokat pia ngā e pureanga ki ngahi mea koe nau hoko, pia nge koe ngahi mea koe nai hoa ki ai e paremia, makatu ngai e ni whukutu ke ni awhio, pau matoisio ke tawha koe ia, whahana whaleri, ka pau whima o ke whāna whaleri e ta whao koe a. Ka koe mea koe o kumahu inga he ni koe feedback koe me he kakai. Mahina peka te au o kuia inga he mea tokaan kia kai hange koe sipoti. Hange koe ngahi mea na e whaikai tai whia maari pehe ni ihi urahi tai whia maari mau tokaan kia ai. Koe kauai pia mo e pāka mga ngahi mea pehe. Ngahi mea ke he pe ku hange ko te koe ni ke sipoti. Koe ngahi mea ma ke hia me te whto I whatongia to tonu ai pureanga ai ko ne ngau e whakaaho ko hono whakahoko mo whakapapau o whakahoko a ngahi palani ko ne pureanga ko o stohi I. Pea tāna kia pe ki ai pea mo e ngahi whakataha o whakahoko o kukau atu ki ai pureanga tonga I he tatau pe Whakapasifiki, mea moe ngahi tuku whakamamani lahi, ngahi kautaha o ku tau memi pai. Pau ki mau hanga whakahoko mo ngahi ngau e ko ia. Pe kehe koe mau te whto I ngau e ia.
Kai ko ya pe ka ku ya pe mga ngau e o ku ka fu ngau e hangi ko ka deu o ku ka ki folo mau inga ki to lai ka ko fangi ngau e ku mau fakau ka ma to ku matu aki mau inga pito ki whakamai aki ai langa whonuani. Ko e tue preang ko ni na o se lawi pege ki mua o ku kai ke malohi ai whakamai. Pea kai ke uhingai ni ki he lao o koe pe lao ia mo koe tutoni. Ka koe mea ko ku langa, koe tau langa o ku makatonga whoke langa ia i hea kau minister mo kabineti o ku nau. Koe e nau no commitment pe ia no tupa pe ke kau officer malunga kau tare kita mo kau ngai poanga ko mi amahu inga ka mau tolu ai tafako ya mau inga ia ke fo papau o ku ngawe malohi o sikia verenga ka ngawe pe kau ai mangahi me aku ko ngai me aku tau pepe ko ngai me fo isi fo molade o ku kau e pureanga ko ni he mau ingai pea mahal ko glavi ke mo lare o ku tahaya me mau inga mau tolu ko ni e kabineti o ku fema ke mau hoko ko kau taklirei ta sipinga ke mo ke fonwa o e ko kau angelo ke mau tolu ka ku mau tukupa e fai ho mau lirei ta koe mea mahu inga taka tika mātolu koe kakai. Koe kakai o mahu inga. Koe ngāwe koe nuk mau whai koe hipe koe kakai. Pai kai ke hakakai, he kai ke hakau mistaanga ko mātolu. He kai ke hapureanga, kai ke hatu i mau eiki. Koe mau kei pare mia pe, pia moe pureanga, pia moe ngai kupu mahanga ke whona ko ki mātolu o kakai. Mea ia ku mau inga lahi taka te mātolu ko sebes ko ke kakai. Malo sia ko fie kawat pe ye toko ni ke fie ko ya toa mai ke a pesi ka ha ngawe mau inga ki fai mai na befuka ni e u au toe ka ke loka me la vai pa ga fo ke tu ni a ko ki pureanga whakataimi o ko ngai lalahi e kai ke te ala whai. Ka koe whamanat pe a koe koe tau eni nei lahi tahai pacheti a daun. Ka ulak pacheti lahi ai whonua. Pea koe ka koe ni fok e toipe mai nai waia pea whai ai whiri fo ka mate tau tāna ko hanga i ngau e ala lava he fwoi mahina e ua koe ni nai mahina me fwoi nai whakalahi ai pacheti koe ki hala e whai tokanga ki hala ka koe hape mea e lava he fwoi waha taimi koe ni o whatatau peke ngai pangani ngau e koe nai mea kia e ekpare mea koe mea pia e lava e fwoi mahina e ua koe o toe nai tu foke palani e ke alu ke mahina e tahaua pea ai pea moe pacheti ka ko hape mea lava ko mea e whai ai e whamua pe ai mahino pe fo kanga mea koe na e tōke ai wholofola pa ke tonga e ako mo ui iyo ko mea koe au pa pe ke tonga ka kate ngahi ngāwe ke ku whakawatai hala ko mea ia ku o whinga ki whai wengai project ki pene amana ki whai ku skamata ai hana tenda hange ko mea koe whilawe i pia moe ko ku hau fok lere me fokau me toka tapu hongo fulu o zai project fok e aike fo soa i me nukule ka lero tau ki kolonga hai kai koe he tahi e whanua kei hoko te mea e ko ia lele pe no molo ia tenda pe mahalo e toki ka mata ngā ui e ko ia ku whai whiri ia hoko maha pureanga fo e hoko atu pe a ngā ko ia kai kei whai pe whakatatau ke anga ko ia tu ai pacheti pa mo palani nga aue na te wat ki ai ka be ki toki kawat be ai uhinga vana bena fa go ni fe ga wo ge veteki go ni fa le
ne fa la ve ke me kan he si to mo pesa plus ka ku fe ilo na ya nga fe foi me ko na ya ha fa inga fe ngau ak fa ta pe mo nga hi ba ke hang nga ba ke lao mo nga me be ke fa nga fe mai no akina ha fa nga hi me pe na mai ki mu pa do fa me ko he wa nga ku fe lao ke na ni me nga ku ha mai nga na ke fa nga na ke hang la disconnect me ka be usio ko ha mo la bi ke okay mana maha ko foi ko mea ko felave ko no tarite mahalo ko be ku maulaka toai te ke laka pure anga ia ihono fatongia totonu ko signatory o ke pe mo ratification ko ngo foi step ke he ia ua te ke ratify ha ngo foi mea ia da tau ai si toa pe mo pesa plus ko fononga ko ngawe ko pau ke fai a signatory pe to ke fai a ratification ko ratification pau ke fai pe me hen afio te ke fai for step ko ya pe ko ho ko ke fai pe tala no ki ai ye me ko ya ma kata fomo se ne mo fisi me ne tu mal ala mai o ka pau e mea e pere nia i o si whai mo ngā ue ki he tokoni ekonomika mo e ka kai masiwa mo e tu hausia ko hae ngai ngā ue koe po mo kamata na u eke heni e mahina tolu ko o sima hau o kau ki pesete ua 12.5 o ka kai o tongani o ngā uneko hau i langi e masiwa mo e tu hausia ko fai ha mo plan ge ko na tu na ani si Plumville tamo economia mai o ministro o atapat lo motolo me nai ka ta wongo ko o lai be ngai ngau ko si frau ko e purenga lo tonga ke frau ai to ko ne purenga ke kai masiva motu hausia ko fonga foki o kula yo no ngau aki ko tau tana ke panga o distribute ke kai fonwa kamata mai e puranga ko ni neli ule wangai polisi ngau e puranga o ikai ke tana ke panga o tufaki ke kakai kai frahu e panga i ngahi ke fonga ke o ku o mai ai e alala ke o to ai panga to ni ke kakai fonwa i tau panga ko si na famole ke puranga panga la miliona ki ngahi koloa ke hu mai ke fonua ta etana ke mea tu hau i he uhinga wa whakaukau ke lama ai silini ko ni o tofuhi ai ka kai masiwa pe mo tu hau sia ai o to ai tu hau pe me ngahi koloa langa to ai ngahi tu hau pe ngahi no na wako to o ka to ai tu hau pe me he ngahi koloa me to ko ni fa tu mo lele pe i tau whakapanga ko ni o te ara te purenga ki te toa to ai tu hau pe me he nau nau whauila i tenta tau be o ku te hanga he purenga o toa to ai paanga ki ngahi nau nau mai whakakolo ai a koe anga maini na e totongi tu hau lolo pe mo totongi tu hau siti ai ngahi komite vai fakolo me vai ko tabe unau me lolo ko tabe unau awe aki ke na ngai fema o faka vai e kolo i tani mi ko sedap e buranga ai ngai polisi
ke ngai vai whakakolo o ikai ke ngata be I tonga tabuni ka ku tawhi atu ai whenga maari ko ni o alau atu ki tahi ki hapai e ua pe bea mo mamao mo yongo niwa ke ngai komitu vai whakakolo I tau mua be ke lawa ke mamaange ai vai ko ni koe o ku ngawea ke kakai whanua e tenda tau be whai pepa mo e teke mono patolo aki I ta waki ko ni nau uhilana kulawe ke ki mua hangi ke ngai nau sola ke ngai mama ke ngai fie mau ai ngai kolo o ku tuange ngai kolo ko ya tai tu hau pe wa ke ngai fie mau ai ngai kolo ke fu ilonga lahi ngai open areas ko ilonga lahi e ngai kolo ki uta ko fie mau nau ke fio fikau aki be mo ya ko mo fie fona aki e fana wa ko o to tu hau be to mo siti ai hange koe pasi kau whi maua pasi ke ngā wea ke whana wako. I tanda tau be, o tō he mureanga ai tuku hau ki he nau ko tau be whika waki me ngowe. Te te watu ke uta atu e hina me tongani. Ke ngai inputs ko tau be o mai ke he hina, o tō ko tau ngai inputs ko ia. O au ke ngai mea ngā ue o mai ke ngowe o ku o to he purenga ngai tu hau me ai I he tawa ko to tai ko me ta pe ko nau ko ta pe o mai ke to tai o au ke lo nga ya ke ngai to tai o to me tu hau e fonua ka ba e foki e purenga ke tana ke mai e tu hau ya ki fai ke ai nga we o tu e mo doan he ke te fe ma he purenga ya ke to ia ha tokoni mai me muri ke nanga o tokoni ke tau pacheti e lama be I he tau iwi whakatanak paanga ke fua e tau ngai kawenga ka I he whonga kone ku whako o kusisi ang rewa administration cost ke whanua o ka pau tene ke hoko atu hono distribution e silini koni ai ako oange beia ke kakai directly ke tengkung na huma ia ha koloa ke whanua. O mai no bego e ngai ta waki tono no wai e whaifatongi a koina e putunga au e nuki he motuani ka ku I tenta tau be ko e habe e resources e ko mai ke whai ake ngawe ko ia bego mo whinga ke whahau ake ngawe taimi lahi o ku wha ia whi mau e ngahi putunga au e kekehe ka ku ikai ke lawa ki o mai e ngai whi mau ko ia he pacheti pe ne ke lawa o mai e whi mau ko he pacheti o whahoko be ngahi ngawe e ngahi potu ngawe o whakatatau ko hea mea kua lawa ke ngawe ake silini kone uko mai e pacheti o kulahi e u mea ka kuti be mahalo ko e taimi o ku very limited papaku te hawhai ngau ku te hana o whehui I'm available to answer. Thank you. Mara. O viora ula kai me hele te oma television e toka. Ko tokoni ko whai ko ke tawha ake tau tai, ko lawe pene ki whakatai mi pe, kau kei panga pe tahani ma ke kilo, ngo fulu pe ki olunga kilo ko e ikai no whakatau he market i mea. Pa ke ngata i whewhe lewa ai levi ko kei to me whakawhetong se ni ti, ka mono inbox koe o text koe ki he wholau koe ki muri, pa pe ke he wholau aki whaloto whanua. Oi. Kau tara tu me kamata me whiri whamui mui. Koe tō koni koe e panga koni koe me he levi, koe ilo I he matuani. Me panga pe koe potunga awe ia e matuani na ne whakau koe tukau koe ia. Kou lawa I beka tukau koe ia o kei whai a ngā awe ki ai. Koe palani koe pureanga pakotu e toki ia hatari kia ia e paremia. O koe ngai whatongia ke ia pureanga ke spoti o kei tu laho ko pe ia. Pe whai e spoti tonga ni pe ikai. O koe ngai whatongia ke ia pureanga ke spoti. Pako lawa I pe mahalo koe uhinga ia o ku kapa o kei tāna kia panga ko ia. Koe tau tai, whilawe I pe moe tuhau koni koe o ku I he tau tai. O ku kei tu mao me tuhau ia ko ia. Koe tuhau koe ki he tau tai ki he ngai inputs ke he tau tai. O kei tu lahau ko o te kei ke liriu e tutunia e lahau ki ai o kei tu mao pe ia
Hello, Anis. Hey, kau tahu fihui, tahu ai tak kita ulah kita hamai patau tu tak kiwa. Ko e mo ke u. Sele tu bom ni wa me ni wa kai. E taimi koe na ke maua e tutuni e palemia. Ke vete ke whale lea pe ta puni, pe to e whahoko mo e whiri, hoko mai e ahataha ono o nowe maa. Koe haengahi whakaukau me hau ke te koe, mo e anga holoto i mawha tutuki o e tutuni koe ni. Koe waki i pēr, koe konga pēne ai whihu i koe a e paemia. O ko ke teu ke hanga e kei ho to tong whakalao ke tutuni koe a ene a whio o whatatau ke ngai tala noa o sasala e tele long niu malo. Malo siya koe whihu i loki ke whihu i mai ke heongo koe hae kuongo i. Koe koe whoka mea whou e nga te au e ngahi mea kono hoko. Ka bang te nofo ke u whalau te lau atu e ngahi mea nai hoko i he tau. Tolongo fu mataha kone ko he whare are ai, pia peke ngahi tau ki mua atu ai na e kapusi ai au ngai pureanga. O ko uhinga ulawe ke mea koe ia, na ke hafu mea te uesia ai i he taimina ku mau e mea koe ni. Na ko mau e nonga mo e fie maari e. Aki pe e ku ongo i ka te au, o ku kai kia a whainga mea te ongo i ko whaihahia, pe ko e... Pa whainga mea ko tau hoko ngai fi pureanga lahi mamani tau ilo i pe. Ngai mea la lahi ku hoko. Hange ko Papua ni ko, hange ka ko New Caledonia, na toki turi ni ai paremia ma mo ni e ka mistao ngā popula. I he ngahi hia la lahi na nau whakahoko. Nā ko whakakaukau apu ko hafu hia whewhe ke u mo ua ke he kula tomo konsenisi. Pea ko e uhina ke ke ongo i kua hamea pe, nā ku pia maari. Ko e mea kona whekau mo e ua, o ko i kai ke a, o ki ai pe ngahi whakaukau, ngahi whare i whakalao whekau ake mo e konga ano ua. Konga ula ki ku mahino pe e whalao pe, ka koe konga ano ua, ai pure anga whakataimi, o kui ai pe lau ke kauloea, ka kui kai ke kau ia i he mea ku ko whakaukau ki ai, ko peau ia ko whiunga pe tunga koe heni, o kua te pureanga ko pureanga whataimi, lahi ngahi ngau i ke whai, teu ke whiri, pea toki hoko atoa. Koe mea koe ke hano toe, e kei whakalao, koe nihu nau whaamu ke e kei whakalao, koe ke aku whakaukau pe aku ia, ko peau ku tukuange pe ai mea koe ai, koe ke ongo ia ko hauesia, o e pureanga koe ni, mau kei taktaha mau pe ono lakanga, pea koe pe mo ngahi ngau ke whai, koe mea pia ki mau tokanga ki ngahi mea ko asipe mea ki whaha tokanga ki he mo uibia mo e ako. Ko ia pia kau ko... No lusa ne luan ni he olfit point ni ko ko e whapapalahi ki he ekpale mea ka pe ke pure anga o i whonua. Ko uinga ko e vete ki ko ni ka ko numi ho mo ngai whatongi e pure anga. Pa mahino pe ia ai tuunga ko ni o tau iai i tonga hei ahoni. Ai tuuni ko ni o te lawe i pia mo i pure anga. Pea ko whamalo pe au mahino pe ai ngai whatongi a ko mo whea mai. Pea ku ke osi mea mai pe ai tari ko ni o amanake ke whakahoko. I he televisione koe ni apo whilawe i pia moe. O mai koe ni whale ina e whai he iksea whale alea koe ki he ende awhio. Koe mea peo ko kole atau ia ke hanga mua sum up mai. Ai uhinga pe ko ia pe o ku whiunga i ho o wakai. Ai ngahi makatuunga koe ni na e whakalau mai. He iksea whale alea na i makatuunga ai whare i koe ni le o atu me he sea. Pa koe ua pe lava nai o ki i sum up mai. Ai uhinga koe ni o mou whenga ke to o mawhai e tui.
ko hinga pe aku ia ko hinga aku ke whaka iki maha nge ko whamau anga ko ki tuku mai ange peke tau waka ia tuke ai malo apita. Whamau tau siane maha koe whai mahu i ngai ko tui koe whehu iei o kunofo i he atamai o e tokolahi o takai whanua. Tatau pei tongan mo topure anga. Ai pehe koe ko mawalasi e mawhai tui pe aku asipe i he tari koe na e whakako mai. Ko tui kona whanau no e tari koe ni koe tae whie maari e koe pe moe hohaa ki he whaunga pure lolotonga. Tafe kotoa mai pe me he kōhiri. Tafe mai pe me pureanga kona e tokosi. Pea koe tafe maari koe nā mahua tung mai pe mau te pire ai hohaa koe moe tafe maari. Ki he whaunga pe koe lolotonga whai e koe o mahe te wano. Pe koe whamoni ki aine nā hanga o mai tō tāme Britania ke hau o review ke hau o mai ha ne whakakaukau ke hoa moe. Tafi maria ko ya. Ai aku maka tuunga ha mo tafi maria I he tuunga mo anga ko fatongi attention yare ko police commander ko penolo ko faunga fatato ko ni kato me ko ya na fai ga ho ai purana ko si pena o mai ba to ta ko ni pe ha to ta ko ni ha u te ke ma hu mai ma to ko tau mu ani ha u ke o mai ha fa fi maria ke me te ke ho amo tafi maringa. Mahina ka pate mo manatu e reiki he waftafa na o hake ho a koe ni he minister lao I whare area. Mau whanong katoa ki ai, waspere koti. E ne tae whi maari e ke whatongi atensionare mo e whaunga koe mo e anga no whiri, tae whi maari e ke anga no whiri e kau whamau, tae whi maari e ke ha, tae whi maari e ke ha. O tu ako motoro koe na, koe ndia mutong usima motoro mea koe. Ai ako whanau no ki ai, koe mea koe no mau whahe taimini, koe mau hoko atu pe mau tolu hono whakakakato o e whoi ngau e koe a. Koe whoi process koe na kamata he purang ko si pe aslere au pe ngai lao na sang na tolo whakatonton. Lao whika o ke pe a mo e penolo kau penolo, lao whika o ke pe a mo e whatongia o e kapin o e whatatongo ni, lao whika o ke pe a mo e attensioniare, lao whika o ke po e mo e kau katoa me kon o mai e fokutua magatunga fokutua panemia ai sia kon ni ke toi na o mai katoa me kuri ai kon fare to ko tafe ko to mai me he puranga kon kosi pe ko no rekod ku ai munga hila na hanga foton to fika ko o me kon o ave ki he ne afio pe na kai ke tari ne afio pe ko anga ko si ko ki he ke hala fononga na fo mai ai me ko ni ne au ke tunga na fa ia fa ka ke pe to fo tu ki foi peno ki foi hanga ki foi komitia mana to tol na ka ke ke na to va kai ange ai me ko na fa hu ho ha ko ni mo fa to no ko ni ke fa ta to ni me fa ria dem fa ta to ni I he wa fi ma fa ia wa sta fa ia te ke ma hu mai ko no tari no sa ne me ko ni te to hanga o ton fa ki ke me pe ko no re ko ti pe koe mono ngahi document o ku mahin o pita. Ai ko whanau no ki ai. Koe mea kono whai kai ta whemari o au ke vito. Katoa ngai mea kono whai la vea ki ai toko takon me Britania. Ai ngai mea kono whai hoa. Ai ko mau whatong ia ho moe ka kono tuku mai ka mau tolu mau hoko atu. Ano review ai ngai mea koe ni e purianga koe ni. Hena e tāpuni e puranga ko si te ke kakato na nga na to ai oia sane ko foto ate me ko ni pe ko fa me pango ia pe e pe he fenga puranga ni ke mahanga o to ma fai tu porque mama ko ma ha pe ma to ko stu ko nge pe funga te pire me ko no ta na tu ai mo mai o ko te nga o me ko ni mo si o ke ta ke anga ko no free attentionare police commander anga ko whatongia kau penolo, mai mea katoa ko ia. Pea ko ia ko whotu atu, o to ton peke mahu inga mea ko nika te mo tolo. O ku I kai, pe o teke ke mahu whakahu e mato halao. Teke mahu mato halao, ki a rea I hange ko e ni ko e vito ko e tui.
o ko te foto ia ai ma foto tu ia ki ai ka ku pe ko ma hanga foto ha fo i lao ke pare ai fora le te ke are ha me pe fora le ai ko no foto fora ta o ku tau atai na pe ha tai ko ni fe fa ha ni tu ha ne lao ko ki ta pu ia a ta pe ka ko ta ku ni fe fa o mai me ko e foto ton me ko ka ko i mawhai reo ka no tari mo tatari o ku ke i nofo pe i mawhai tui. Ko ki tui au kua hamawa. Ko ku wakai pe akuia koe no o ku whaikai i mai me ho pule anga ne kai ke aha tau mo apehe ke to o mawhai koe ne awhio. Whewhe lewa ka pau i hao ha pule anga ia e taha unau pe nau tolu ke to o mawhai ne awhio aki a wakai koe ni ke tau ataina o ngai whatongia ko ia. O mihe e pule anga tau pehe ha pule anga ia ha taimi a e nau kakai pe ke nofo he lakanga ko ia atensioniare nofo he lakanga komisiona polisi pe hange koe whotu koe na o mi whamatala whata koe ai minista lao ke whiri he kau minista ai nau kau CEO. Whewhe lewa ai anga o e conflict of interest tau pehe pe koe tau ataina e ngai whatongia mo lakanga o kai ke whakapolitikare i pehe i kono whiri mai ko ia ha taimi. Pea o ke hatu unga ko whakaatare wa ia ke to o mawhai ia me ne awhia. Koe ke te au koe i ngai whanua whate mukalati o kai ke tapui hatahe ke ne whauhane lao. Maha koe mea koutu ai ke mahino ke magani to ai whakakaukau ko whenga ke to o mawhai e tu i. O kai ke utuia ko isiu ia. Ko isiu i ngai whanua whate mukalati o ku tau a taina a toko taha pe ke ne whauhane lao. Kono area e lao ko ia pau ke awe ki whare area. Paka pau e tari ki whare area e awe ke tu i. Paka pau ke whina ngalo ke tu i ko ne e menia. Ko i taha te ntoi hanga e ke e mea ko ia. Aia kia te au ko mea kumaho inga he ni ko e tau a taina ai tangata mo whiwhine tonga whiri e kakai ke ne whauha ane lao. Pea koe lao ko ia u whaihano rea i he whare area. Pea osi ko ia pe awe ke ne awhio pe upau ko ke tari ne awhio ko ne osia koe process to tonu pe utau aloe ke aho ni. Ko ono wheu ia koe pe ku tonu e mea koe pe ku hala ko isiu ke he ia. Ko talanoa peau i he tau ataina o ku mau i he taha ku nofu he malu tau konstitutone koe ki tapu ia. O hangi ko o ku aio o ku hawhaka anga pe he ku mau whenga ke to'o tu e mawhai tu i. I kai. Ko whatongia o e whawhonga ka kai mo e moha tape o mista kene whau ka ane lao. Pe taki ha taten ta ofi. O au pe hangi ko ni tau whatata maha koe mea o ku asi mai koe vito pawa koe tu i. O koe ke tau whiha tahai hataha ku ni whewhau ka ne lao. Koe mea mau inga hani pe koe hai uhinga o mai he toko taha koe makatunga ni whaifukotu koe ia. Pe koe mea koe guarea i whare area. Pe osi koe ia pe koe whai process tau tau alu ai. Ka koe te koe mea koe tapu ia ke uhanga taha whakapuri ha mea. Ke ohoare pe tau whanonga tau ko whete ke whare area. Ko di maha mea tonu ki tau haa tau toki ai. Ke tau haa ka mea ku whai whakapuri. Ko mea ko whai he mama, o kai ke utu ia tau tonu ki tau haa ki ai. Tau a taina, toko tako toko tau pe ke whau hane lao halao pe. Ko mea taha maha uku iai ai whakakaukau o pe he. Koe tahe tae whimaria na tawe me kuhiri. Koe mawhai koe ni oi tui. Pea koe mawhai koe tui o kuia ene kau kapi koe nau kau whatato koni ko nau whatongia ke whare i e tui. Koe hanga ko usio ke mea nai tawhi mai upehe. Whare i ai whahinga ki he tui na e kai ke whiri e kakai. Ka hata uni whai tala ko ia ka ke ulawa ki whakanga e tō tā ko ia. Ka pau koe hanga e ne whakapoto mo ne whakakaukau o ku hao e kau whare e ia o e tui na e kai ke whiri e kakai. I he kuhiri koe kapinetina nau whare e tui. I he ahoni koe te kau kapinetia whare e tui.
whiri mai kakai na ikai ke whiri e kakai ke namna to hoko koe whare sai ko whiu pen wata ni o tala u whiu ia ko ta ko ta mai leri mo mama tene fai fu whiu ko ia e anga fe ke fa ua tu ia we lao na whiri au he kakai pe atia ke to ta ko to ta whare i pa mai ia ko ke tari au ko pa ko whiu ia ko haina ne whiri ko ke hau ko o tala mai ke te au ko haina tātu ko ke hau ko tala mai ke te tari ko hiri ko po whiu ko haina ne whiri ko ke hau tala mai ke mau tari ko whiu yo fai to ta mai le ko to pe ta to e mama no ta mai ten fai whiu ko kau kai ke uhinga i ko whakawhetau ke tu ui to au pita fai whakau ko ia ko ke hame behe ia ni kabineti o fai le mea le pehe o kuiai ai ngā ue pe koe hu ke ni ihi e kau minista ko ia kabineti lolotonga pea o kuiai nai ha minista hi kabineti lolotonga o ku pehe o ku fai ha ngā ue ki ai ko hui ko ha fai ngā ue ko inan pepe kuiai ni ihi he ko eki minista ko kabineti o ku iai pe hangi ha hu pe ko me aka fai nga ue ko e ko ke feu mai pe ku ha hu ko ya ni na ke minista ko minista polisi ane fia ki na fa eke ko ya fa na tu la pe fo ke tanga ke hu ko hu ko ya pa pe ke ai makatunga ke fai o se ke ya u ha ku ke ka fa ngatunga ku o ko ma pe no nga mo se mari tokanga ke loto ko to pe ho e minista kabineti yo ma ke loto pe ka pa to ya ka tunga ku ya fa nga me pe isi ke he ya reform pun ada reform orang ini mereka pun demo ada film ni. Orang dah foi me reform mau faham ke diri ke hang kami falah dan ini kami kan orang ke yang saya kita awak. Aku hamai mereka ni safe aja. Kau kita ni lo siapa kau kita bahagia kita kau terfare. Ông bay lao mà mình hay có bé yêu cái đó hàng ngọn cái lao hôm qua cái gì tu bé hà phơi mẹ thì phi tôi phải mặc cái liu hết phơi tôi coi phải cái con em phơi đi hàng của một tổ rồi phải một tổ này cái của bát cái lao phơi phải ngay đi hiểu cái nào tôi đã tôi phải là đeo phải mặc cái bát ấy cái hà hôm qua cái phải ý識cái hàng phụ phật cao cái ta phật quỷ à quỷ mà nó quỷ me mà hồi ngày pe quỷ ha phải ngà liu pe phải ngà phụ tu phật cao priang ko ni ke fai mà hồi ngà cao te ke la ba fai me quỷ to ka ngà mu to quỷ ni o ko to ka ngà ki he ki fo sino ko fa ta to ko ni ko tu ka pa te ma hanga mono te ma fo mono ke ka wa ta ha me kabineti ki fo sino ko ya ke te ko pe fo pot me ko ya ai at least o ku ya pe ha a fainga te ho ko taki e va kabineti mo fo ta to ni sai be ka ngai me na fi de na fio ka ko tu to ton pe ki ta na ki atu mo ta me kabineti po to ko ke na to ka ke fo sino ko ya ke na ka wi ko ya ngai fo ka pe ko no mo ni to ton pe ke fa la o ya ke me ko ya ke tari e fa le ya ka ko tu ko fa ka yo ko asma ko ta mai to to fai ke mahino pe ku ya to ko ta me kabineti ko to ta ko na fi o tari wi ke ka kai pe ke atu to ta ko ya ke ho ko ya ko me ke ne hanga ho ko e fetu taki anga o kabineti pe mo na fio ko pe me ta ko to ka pe ko ai ko tui ko sino perperengesi na fio o ku fu ma to aku mau inga pito ke to ka ko me ko ni ne o ka wa ke fa pakila ke ko hiri
pena I pe ngai foto akuia e ku tai mari e ku sio ke kakai ku na wofi ke tui o ku hange pe ka tau o ku na wofi ke tui ko na ngai fema fo tau ta pe hange ka tau ata ke tau o ku na mi ngau e hange na ka tau na mi ngau e ke na wofi ke tui ke fa ha ko na ngai fema fo tau ta ko fainga me pe tal e ku no fa ku hiri o fo to nga pia ko whaarea ke mea ko ia, ko hanga oa ko me ufotu whawharearea, ke tokanga au pito, ke tauhi, ene awhio ke mau a no ngeia, mono molmalu, mono langi. Oua te oa te kakai, o whenga ke hange ko unatu ke langa toi kumi toi he takawhalu e tui, pia ko mea ko mahu inga ke motoani, pia ko kauau I he taiwhi maria lahi, I loi o kuia kakai o nau unu ke whare tui ko e nau ngai whi mau whakatau ta. O mea ngau ia ke whare tui ko e huipe ke nau ngai whi mau. E ai mau lahi e hoko ai. Mau lahi whaka uria. Pea koi o ko pepe au ia ko hanga ulau a ko kau ai fua. I he sio ke whainga mea ko ia. Pena o sianga pea whai ku tohi pea ko. Nai whakatu whakawhare rehi waua. La foto uai whakamawahe e tama prinis e hoko ke talau ni o e kau he businessi o maulere pia uia ku foto ko ia ko e uhi he e malama ke me angau e aki ho tau prinissi e hani ihi ko e nau ngai mau whakatui pe ue si ai puranga ko foto nau whahi wawa ko foto uai nai warea e penai e whakauria mōni ai whawhepaki. Ka ke toi ha ku hāno. Ka nau whai whotu koe ni e ku tui whakapau. Pe nau usanga whakamōni e ku mōni mea koe a. Wai whangani na nau ipe nau tō nau tō koe kau wheke. Ha me ke nau no whai pau i nau tō koe kau wheke. Nau wofi ke tui koe kau wheke. Koe me whahinga ku nau. Aia koe mea ia ko kau pia mutoni e hoa ki ai. Pea ko osu whamoni e au i o kuai mau i au hoko ai. Koe kua ki mau, koe mau la. O wikai mau o report ai mea kotoa pe tae ai hawhakamoni. Evidence. Ke o mai mua a hingoa e kakai koe ngu ke ilo ko nau whai e mea koe kau wheke ai tui. Ko hike mau lawa o tu he mau report ki he kakai na e tala mai he pare mea ko mea mo mea na nau wheke ki he ne awhio. Kai behe mai kakai ko mau ia mei whea. Kua pau ke mau hanga whakamooni ai whakamatala koni te mau whai i e media. Malo. Kai ke urawa o tare te whenkoe ni. Ko tu ki alupe koe alupe koe whakasio te ilope koe. Kai ke whenmau ia ke te kua tātara kua koe ni koe ia. Ko hatoko tā o kua hane ho haa, pe kua hane consent, pa moe malu e whanua koni, moe ngeia, moe langi, haa moe ofu. Tene mahu inga i ai pe alu o sio le lege ne ilo o mea koe ia. Na o si to ko tata ki mea koe ni, na o si toho iau ki he ene awhio. Pe ana u iau e tama pirinisi ke matala noa ke fo i tohi koe ia. Pea koe tohi koe ni u whikau aki ia, pea moe ap kono ko atalanga. Pena ku tai whemari ki ai, i ono property e pure ngā awi e ke pure i he toko take. Pena mi more atau ap koe ia. Na ku whai ngau ki ai. Kai ke alpe ko kumi te ke ilo pe koe.
ko he foki ora ka fe i gani ko se de office i ora ora ka me he hoga du ko ne ta no fe tu o tau atai na ke whakamalamalu ki ai Anti-Corruption Commission pe komsoni koe ki ano whawhepaki e whai hala. Ai ko lawe e koe e ngahi komsoni ni i o i malmalu koe ai ofisi e sea wharearea pe mo e ngahi mawhai ni i o kui e malmalu koe ni awhio pa mo e whatato kono. Te via ia pe a tari e whiwi koe ni. Koe whakaukau fo koe tawataina. Koe uhinga pe a kuia koe motuani e adita siniare. Pe a koe whakaukau ko ia o e tawataina o mau inga ki whalalaanga o e ripoti. Koe o ulai ngahi ere me niti e sio mai ai kakai pe nau perception pe nau whakaukau ko wesia ai tau ataina e kawai umea peheni ko haina ne hanga o whiri ai toko tako ia rakia ko haite ne hanga o turi ai toko tako ia ko hai e ripoti ki ai toko tako ia ko ha ai mawhai e oange ki toko tako ia ke whai aki e ne ngā ue tau pehe e kai ke tu uia he lao ka koe ki tu ni kabineti pe ia e ka mata leo ke whakawhiu pe whiunga e mawhai pe kai aia koe ku lawat ko ia pa ko mana tui ko ia e ngai whakaati tā wai foi pila se walu aia koe ki lao ati tā nai whai no whau ke i loto ki foi pila se ko ia e walu kai mau e mea ko ia koe tau ataina pa ko toton peke tau ilo e mea koen ke tau mana tui koe tau ataina o koe mea iau absolute i kai he kai o tau whelawe i ko toa pe ki tau tau pa koe human being ki tau tau o kuiai tau ngā hiongo mo mea koia ka koe ne saitaha ke mao e foi whanki mea koia i hono whau ai he lao kouhi ke si ha hoko a whai ha tahane tutu uni o pai esi tato whito he ngahi tuunga koia o kuwhie ma o ke ngāu e tau ataina ke whai toton integrity post ai ko ātita ko commissioner corruption ko ompatimeni ngai mea ko ia e tam koe nau kamata ai mo ātita na nofo pe foke ātita ia ko motua ātita ia ai panemia ka koe ni ngā ue foko no wakwakai e ngā e palemia mo ne kau minista pe undau whai ngā ue whatatau ke lao pe koe mena e whinga kai motu ani ave ki whare koe fwe mena nam nofa mai me ngā ue ko lava ave e ki whare area ko hui koe whare area unau sivi a executive pe ave rewe motua ātita o nofo i he malu e whare area koe mea e koutua koe ahoni aia koe wheui koe ne koe tare o wheui te mo wakai pepe ko hae foi fotunga ko ave ke malu e tui pe ko ave ke whare area ai kaumantu pe fo ko tui o kai ke kau executive ko whare area ko o reporti ki ai umea ko to au whai ko kuanga i whakaukau ko nei ke pe sayangan ave moto atita ke whare area pe ko tu ai tai mini apa e whanonga te anga ia oe whanonga upe he whanua ia o sayang ke ave ke a malu e ta mea ta tabe kepe koe tau whakaukau ke mau hawhai whotunga e ngari whaingofu ai ke whai he motua ko ia ene ngā ue o tau ataina malo katak o rini whorau me pasantonga Minister, malo mau whanga maari. Ako ku whehui a ako kataki I he Pesa Plus.
was mahino ho me amani nai o ku te eki ke verify e tonga ai fo I ale apau ko ni ka ko ki fai ke pa kata ke fa mala mange a foi fonga ki mu a his signature a signature ko tonga ko ki he Pesa Plus e hunga he ko e poini na e o mai ko te eki ko ke pena mo ma o pena mo si ka legal advice me fa no lao ki mu a fa mo ni pulenga ke Pesa Plus o hai foi fonga ko ni ko to tonu ki mu a fa mo ni malo te wale ki tan pe ko ni ko talo e fo tu ai me ko ni wafe matolu foro abito ai ko tamu ana fo tu ke fai hatala tala no consultation me ngai ka stakeholders me ngai ko bugoya mo makaya nge full time lolo na fai consultation ko ni penas fai pe pena fai tokanga ke ka kai be kai kana os fai ka hoko fatongia ka fa no tala no ula me ma inga e ko me ma inga hono wa ko sai ka to ngai fo no e pasiki tu ke pe fish pe mo pa po ni ki ni pe ko mai no pe uhinga na tai fe ka wa na wa ka ko ne ko no mo ni ko sai ko ne pure ngai hange ka la po ba nai o ko kai ko me ko famon tu pa po ratification o ma tu kwange ko fatong ye tu I ko me ko hoko tai mini ko ke hoko at pe consultation mono wakai e details o ngai me ko ya e ke fe ma pe ke fa no ta no neongo ko fulu ane kamata ai ko malava pe ya ke o te ka tongan malava pe ya ka ma inga ke at pe fa mari ke kakai fonua tau te fi ngai business ke fai pe no tala no ai ka reba ko ke to unga ko mahino au pito pe sai ki tongani pe ikai ko tai me to fe ma oi pe o reba te tau mo ka fe ma fa mon gen ho fa fa mon ho fa tu ai ko ne osi ko tai me ke ta pe consultation de tai me ka ka fu me ai ko tu i si we ko me a pe ni o ha me ko ki we ko fa ngau tai lo to o si mai na to na mai to mai me fe ma u ka pa ko na ngai me na to na ta fe ma ri ke ha me u me ko ya he ku ke fai pe ngau ke pu re nga ta fi to ka anis mo ta ko ya ko na to ngau ke ai ka ko u hinga ko me ko ni ke ata ke fa no ta no ai te ke ya fa nga tu ata be ya ko ye ta tu pe te ke fa no fa tu kon pa ka kita rectify to me ko ne o hi o de mai no ki ko fa mo nei ko fa ka ko ni na ko fa ka ko ya pu anga ko ni fa ka ko ya ko ni na ta la e wango fulu tupo ke fai hale a pau ke whakatawa ki ngai whanua Pasifiki mo Nusira mo Australia bea i uhinga o te gai ke ai hatau kei a ngai whanua i Pasifiki he ke whakatawa ki na e mono mai rewa ai ki i waki a rea pau na e ui koe PICTA Pacific Island Countries Trade Agreement na e o mai e PICTA ke tau uaki ako fe whakatau aki ai ki mua beto o mai Pesa Plus. Lotonga ko lere ko ai PICTA ko whaere wata anoa ki Pesa i he wafe mātolu. Ai a taimi ko ia ne tika i ki ai haplasi ai ko Pesa me ane whaita anoa ki Pesa i he wafe mātolu. Sai, ta anoa ko ki he Pesa he wafe mātolu i he whakakaukau koe lama pe ai PICTA o ngāwe aki i he ngai whanua me mipa he Pasifiki o e PIFS, Pacific Island Forum Secretariat, pia e hoko atu lewa ki e Pesa. I he lere me koe e Pesa, te ki whuke ia haere a pau ki whakatau aki ia, e kau kia ima development. Free Trade Agreement and Development. Kono uhinga ia koe na e ui koe Pesa Plus. It's a Pesa Plus Development. Sai,
ko fe me ko ane nai ko ha nga we e pule anga ke fai ki he fahinga ko ni ko o ku ngau ilalo i he poverty line ka we pesa plus ia he whaka kau ko ia ke tokoni ki fahinga ko ni ko ngau ilalo ko e whikau aki ko ni me rectify me tau whamoni ko ni ko i he area pau o hange bea ko tau mai mi pa ko ni ko i he fahinga organization hange ko tau mai mi pa ko ni i he UNA o koe ke uhinga tau mai mi pa te he UNA bea tau tari ke tau whai ka atoa ai u area pau ko o UNA koe uhinga bea e tau tari e pleisa koe tau ai peisa koe tau support he koe regional trade agreement ia koe step koe hono hoko koku unat koe kia he tani mi o kulotonga awe mau propose ki New Zealand mo Australia ke o mai hapa anga ke whai aki ai consultation me kakai ai aga consultation ko ni e toki mahi noi pe gulote kakai ke fai ai pesa plus pe kai ai aga ha loto ko e o mai e kakai ko loto ia e lave e motuani e toki ave ke kabineti pe toki al me ke fararia pe ko al ke ne afio ke ne toki famoni wafa ke ai ka ko mo hinga ia be i ngahi fetala no aki ko ni ko i pesa plus ko text ko e area bau o fe unha mo pese tolu afe wahe fa ko foi wahe beta ko ko ke wilo pe ko pe anga fe hono he ko tu ni foki ke ave ke fare area pe ko si mau be o ave ke ai kono analyze o hono debate ka ko e vakai ko e matuani e fatongia me tafaka puleanga o kuiai e lerei lahia te tau mau e tau tolu mihi area pau ko ni o kai ke ngata me i he toko ni ka te alawa whainga fua huange e tau koloa me tongani ki tua puleanga i ngai maketi ko uawa mai menu sila mo Australia o fe mau be ke te mahino i he oset ko ni e tau whataha ko ni i he taini mi ko e peseti e hiwa fitu e tau koloa o kulotonga ta e tu te beia peseti e hiwa fitu a e tau koloa o kulotonga ta e tu te beia ka pau koe hohaa o kuia tau tolu koe uhinga e more ai e tau panga tu hau pe te tau kau ki he pesa plus pe ikai e ke ita e tu te be a e koloa ku mai mito pureanga ke fonuani o a o peseti hiwa fitu peseti tolu kok toe koe ngai since good ai au kawa e tapaka kawa e kawa kawa e pia ko ngai kolo ai ko u ke puke ki pese ke tolu pa ko to nga ai u tai tu te beia ka o ma winga be foki ke tau faka ko le rei ke ngai me be ni ka po he ke tau ko he pesa plus ko hare ba tau me ai fai o tau lo tonga fe pa ke be mo para mai tai ni ai ko feuia ke tau tari ka po he ke tau ko he pesa plus tau foto mai a pe ha me age te tau fai ke lava ke mo uia ka kai fonua ka ko tunga e ko ke te ni o ke he ke tau ta toria ke tau rectify area pau ka oa ke ka consultation process he fonua faru fua pete na utali ke tau me mi pa pesa plus pe kai ta ka pau itali to lahi pe ko me fa ko ke tui ko loto ke to lahi fonua pe ka pau ke loto ke ka kai fonua ta ko me be ko fa ke tui hege ke tau rectify pesa plus mau te mau mai no atia tu be ki tana ke pe mo kada ki ga to ko te feui apesi ko nga ide dei ia mo nga challenge na fa ko ani si ko tu ko me ma huinga ke fa ke assigning him rectifying ai ko signing it's an intention ke vakai pangalaga ani si I he tau kon hoko mai, mahal moa tau hoko mai miai. E whai lewa consultation whaasio. O pau lewa koe ke ha uhinga le rei ai ke tau enter into a ratification. Pai kai lewa ke tau huta tō. Ko ratification ia when it's legally binding. Pau o kuanga pe ai pureanga koutu au ke pureanga ki moama. Ngai pureanga ke ai whaunga. Ai lewa hange ko for example, whamui ta, tau pepe hange ko convention ko ni ki he whaihia koe computer, Budapest Convention. Ana mau lere mato consultation mo e whai ngahi ngau e koe a whahau no evaluate
Pag mabaw le vai patok ave le vai ke Privy Council lo. Pia tali ni afio mo Privy Council lo. Patok i ratify le vai tonga ai convention of mamad lah ko ya. Ayo ko ke pe o ko ke mau familiar mo process. Ka ko fi mau begin mahino o ke asai ni mo ratification ni. Pa ko me ko na to ko na to le ko mo to no deposit a ratification tool ko ospe ko nga ko tali ni afio mo Privy Council lo o si FI consultation ko na hagala ani si poke fai me pe ya ke pesa plus before o ko ha ke consider ni afio ya mo Privy Council malo ke ko fi ki to no ki fa ko ni e me le vol ko kakai o ulangi au ki tala noa ia o whekau aki. I te asosial. O whenga kabineti, pe ko hato e taha ke le to'o ai mawhai o e tui. Ka wata ki whakaukau o koutu iau ko issue ko accountability tari ui, ko hono ua ke tawa taina pe au iha konfliki. Taim tae o tau whenga tau tolo ke tau pehe, o tau whenga to'o ai mawhai me he tui, ka o koe koe poini, pe o tari ui. Te whatata aki eni. Ka pau o atu e ku tuku hau ke wahe ai hataha. Te o whehui atu. O ke whie wahe kau tuku hau o te whetariwi mea te au. O wang whewe mea koia. Sai, e tainda tau o ka pau e tari ui mai ai toko taha koia e whe konfliki. Te ati foi point be ko e ua koe ni. Koe police commissioner i Nusila. Koe whanua demokratia. Ko hai o kune whiri ai toko taha koia. O ku whiri e he general e Governor General. Ko Governor General o ku recommend e paremia a Nusila pe whiri he kuini. Ko hana huinga ke independent pe tawa taina kau ke accountable pe. Fe a e nau whakamauanga. Ko hai o kune whiri e whakamauanga. Ko fine da tau ka ihe recommendation ai paremia. Ai ko hai meu tau mau. Io o tariui mai ka tau tolu e tau tuku hau. O kai ke ai no ia pe ke whiri no ia pe he kakai o ta kawa tua e kakai. Whiri he kakai ho na paremia. Hanga he paremia recommend e to taha ko ia pe hanga e kuini o tari e to taha ko. Tau ma accountability tari io. Fika ua. O tau ma me ai ai kai ke konfliki pe tau taina o tau ma lo wai. Ai ko poine a ku o ku kai ko poini ke tau o tala no o ku to e mafai me he tui. Ko e tau whenga ke tari ui mai e toko taha whai whatongia ke kakai o wat e nau tuku hau o whai ake e nau wae. Ia whika ua ke o ua e pai esi o hange koe lau ka pai o atu ia ke kabineti tako ua hea kabineti ka nau pure e nau tolo toko taha ko ia pe kai ki nau lau to whai e whatongia koe tau taina. Aia ke te au ia o ku lahi tala noa ia ai isiu ko e ni koe whenga ke toko e mawhai e tui. Kai ke utui au ke mea ko ia. Ko e tau whenga whaka aho ke tariui mai e kakai o whatongia mai whanua maki tau tolo ke tau tolo e tau tuku hau pe aua ke tau ataina o e conflicting i tau ne pea e tau ano i veba o ngaha pesa minus kita baik ya itu biasa kan Kuha kwa me. Ko pesi fonua na e ke be ko ha pesa minus. Ko be ko daren me. Io ko pesa minus pe ko to development me pesa. Ko plasi ko development. Pe ka pa ve mau ke minus pesa minus. Ko to le va to ko ni fai me ke fonua ka pesa ta pe ta le pa pe i service pe mo commodities. E kita kau development ni ai ko uhinga hui plasi ke kau mai development ni ai to ko ni ko anu sira Australia o fi o mai o fai mai ke fonua ke langa ke to mo economica ko ni mai nasibe ko ta tra ke tu ba na ba nga ka ta fe nga pe ta to le te ta la o fai ta o fi ma fa langa fa economica ai o facilities e fi ma o ge mo o infrastructure ko mai nasibe consultation ni kono whakamatalai ai tohi koe ai ke ilo e kakai koe hae mea ututon ke nau whai koe hae responsible ke konga koe koe hae ngau e whai e pureanga koe hae ngau e whai kau ngowe koe hae ngau e whai Nusila
ko ha nga we fai Australia ko ha nga fenga mali te na ma wai ko ha me ke no la ba hu tu ke marketing ko me ka do fai consultation process ya viu talu pia me he ta hiwa hiva pe ko na tu la be ale ba fu ta wa ki ko we nga ya le ko nafta na le he ta u ya wa fitu pe to ko ko ne wa ve ni ya ko pikta na le ai he ta u hiva te kai be ke ka ka ngai fo no ai ke na ka ki ai Filo. Tala noa o filo aga online be talaki. Malo kai ki fe hui peni akia ale mea magu to pe ki time no pe fai fili ko. Ya os mahino pe formatara gato fi kau aki pe mo lele ko ni. Ko fe hui akia ngangale ko ki fila pe ia pe mo pura lo tonga. Ako nga pe I he tō ngā koe ne te ko I campaign. So mare pe ka pau ki whetu ke ni ka ko e press conference pen. Fe nai ho anga ho mea ki ho kau minister hi rotonga ni. Me ka kai ke na whiri me ngai wahe ngā koe ai nai hanga hei taratara noa. I hao ngā hei ka kai me ngai wahe ngā ke nau hange pe koe kohiri. E na whakafonga mai he ngai pāti. Koe ki whia I rope e maro. O te ke kumantu ko e mea ko nina toki mahino pehe ui ko si flaite ai ku whakatu pake te ke mautala noa ke mea ko ia mo e hau mista pea ko tu pe e whai peta noa ki ai ka kone tu hitai mini flaite tō nak aina tuk mahino pe flaite ai ku whakatu pake ka ku tu pe ko e mahino pe whai talo ka ku te ke mau Wau whakaukau lahi moroloto ke mea koe ia. Ok, fai te lau lo ke ko fai le o ke pa ti ai. Ka han ko me ga te ni bi mai ka ko. O te ke official party ai fi ba ke fa wa lao ia ki ai. Ka ke ta ofia ta hai ko be fa ki party be ule unofficial party ule ro pe tu. Ai ko ni tu dai mini wa party o exist io o se be party o exist me ko ka hange ko lau o ko ka party o fa lao ka ko ke tapu ya ta hai ke ta tu ke be ki kulupu ya na o fa na ki kulupu ke na hu fa rea ko le ko me na ta le ma ke ko heri o mai pe ke a hon ka ko pe ko pe ko official party o pa ke lao ke fa ke me ko ya Ini ko kine lo ni pe wa mo fa ka ke liwa da system ka pa ta wa pa ke official ta ka wa an ke mai no pa ka o he ko e fa se fusia pa di fa ni ta pa di fa ni pe alwe wa e se pa ko be an fe le mo fa ya du an fe function da fa system ko ka pa ke fa tu yo ka fa system da O tu pe mahalo e ai be wa veni be no ai ke whakalao mea koe po tu ngai ka ko tu ko e pene tu ta mi hange te kai ke ta ma te ke mea ko ia ke aha pati ko no mo ni hange ko mo to ani e pati na ka o ke ko ka pati whaka ofisiare ia pati be na le holo pe tu wa ha pe ka tama una tu i tatau mo lo to tatau o fa e nau ki asinita o ko ne me ko me to le ta mini mo vete be fa le mo ke mahino pe pa ti pe ta ta ka ke tu gi bi pe que vea la fua de una de mi na que vea que ni ko ya que o kuna taula lo holo he takafalu ko ne afio ko hi ko ana sio fi ana le e ma me ai ko hanai ho me a e time tatau ko hi ko vakai ko ke social media mana me ko ya
ke pehe ku o ku yai hani ihi o ku nau tau lalo holo i feitu una ko hi ko anau sio ka anau ngahi lele e ma o ko hi ko mawhai o ki he feitu una. Teo o ka sia ku tari lele ia ka teo pehe pe ko whana tula pe ke tangata ia ke unu holo. Kuna tula ia. Ko ke pe au ia ko unu makatea po ko unu ki hata. Ka koe anga na tula e tangata ia o kune kumi mau pe ai mea koe ke mauhane tu maari. Ko ke pe ia ke ko tau ulunganga whakai tangata ia. Ai ko ka mea ke tau tala noa tato ke isi ko ka isi tau tatau ka toa pe tau tolo. Ka ku o kau pehe. O ku lawa pe ke hoko mea ko ia. Hoko pe siasi. Matonga siasi. Hoko iai. Ai ku hao ku ke kia ni o nau tau la lolo i feitu una kumha nau lele. Kai kia ku lawa ke whanga o tari wheu ko ia. He ku kai ki waha ku whae ngā whakamooni a ku ia ki ai ke o wongo i o ku ia mea pehe. Ha ko ngau tau taina pe ka koe ke. Te ora plaka i ana e wheu ingo ia. Koe nuk te whoki mega Shannon Office. Nepturno ai pe. Nea koe ni hea honi, kau ki e tānak tūhau. Ai au mālo hono o tawa mai koe ni to e tūhau i he koloa hu mai. Pea ne whamatala here tio, o wikai te tong tuku hau e kakai. Koe ngai pisinisi o te tong tuku hau. Koe whehu i, koe hao na uhinga o ko walo e o whakatau mai fo i mā. Pea to mai e risitia ko sira wha wea taxi e tu ai. E mahina mai, ko hao ko te tong e tuku hau, alu ke pisinisi, pe te tong he pisinisi ke pureanga. Mahina rewa, o ka pau e toko lahe kakai, e lahe mau i paanga e pureanga. Ka i he whamatala Mr. Broomfield, o i gai to tong tuku hau kakai. Ako e stari ate isi koe anu nai. O kore ate ke hange ka teo na isi ai pe tari ki mea koe, ka paa kua o whehu i o ku. Ngā kua vetu ko se tau taimi. Tue u whaipea ki tari sea. Ngā koe whehu i o tau reki mai ka teo. O ku karasi ke he tuku hau. Koe tuku hau kou tānaki koe mi he whakatau. Koe tuku hau ke he ia. O koe tuku hau ia o koe PAYE. Nā ku whamatala koe he reo. Ko koe kuke en pe kuke mao ha paanga i ho wahenga o si ange paanga tamano. O koe ke totongo ha tuku hau. Ai ko uhinga o koe ke totongo o koe ke totongo i koe ha PAYE. Ka ku kapau te ke whakatau ha koloa, ku pau ke totongo i koe CT. Koe koloa koe niko o mai koe wafu, koe tuku hau ko ure whea ke koe tute, tiuti. Koe tuku hau tāna ki me whanua koe ngai tuku hau ke e tolu. Koe tuku hau e koloa ku mai ai koe tiuti, koe CT, me PAYE. Ai koe PAYE, koe tuku hau ia, ku ke totongi ke pureanga, SUN, pe ko meo vahenga. Koe tuku hau koe niko koe o mai hau koloa e wafu pe totongi ai koe tute ia. Koe CT, koe consumption tax, pe koe tuku hau ia i ho ngau ia ki ha koloa, ko ia u ke totongi me he whare koloa. Kau ka te ea wat unu atu ai whamatala ke te roloto ange ko whai o ngongo, ke utala noa ke he kamataanga o ngai tuku hau ke koe ni. Na ia i tuku hau ia ki mua na ngau e aki, ko e port and service tax. Ko e port and service tax na peseti e ua noa. Ta wo me me pakone ta WTO, na e whiema o he WTO, ko tuku hau ko tau pe tau tānaki, o ko makatuunga e tau tānaki ha tuku hau mea service e tau hanga provide. Ko e port and service tax, ko e whui tānaki tuku hau a tā tāmpea, na kai hanga awe ia te tau whai e tau tolu. Kana e whiema o he WTO, ke sifika antoa, a ngai tuku hau tānaki e whanua me he pora, ke au ke tānaki ki loto whanua. Aia ko e uhinga ia na e whakatuua e consumption tax, o hiri tui wharewa me pese te wanoa,
o poten service tax o alifo pesete tanima anyu ke pesete tanima pe o mau mai ke aoni ko algo o mai fo ima o glifaki ai tu house city ai ka tu hau ko te tongi ka tu house city ya pe ka ba ki to ka ro ba nga o ba ke ta mano pa mai no ke to ki contribute ki o tu hau PAYE malbe ko mai no te ko fa matala ka ba ke fu mai no te ko se fa ta ko ni ba ke te huang ki tu ake ka to popota no te ula ba to e o tua nga me ke te mai no ngai malo malo tu ye ma ko meri ta we fe te la be ko ni ko le ke mo sa Slovaka be profit point ni mai fa ma ni ngai la mo nga foto tu be ko sfatu ke ba hua tu na etaku ko be ga mo finga ke to ma fa ni afio ka wa ngai la ka ke kana ke la be nei na mo hoha ai konga ko ka fare I kai fili ka kai na fare I ni afio kada be ka wati u fiu I ke ma ke hanga ton me ke mahino at ka mo tor me ka kai fa no mai I taimi tata o mo o mai e motoro ka kai fili a fare mi Britania na kai fili e ka kai tari motoro fare go ta mi Britania che fatto la ko ni ka wai fo tu be ko fa am ke ka wai mi pa o motoro ke al o mi pa ka mata ta go fare ke ne afio ka ba wai ke mo lava fa ka ka e foi la ko no mo ai to mo ko le fare I mi muri me mata ta ia nga fefe ha mu araka ta ta me ka mata ta fare I ta fili ani afio Koe au ke tau ni me ka ko tari upehen ko tongani o ku kau I me mipa o Commonwealth ko fare ko ni ko to tongi mai e Commonwealth o ku kai ke lava ke tau tu tau atai na fa fala la pe ka tau tolu tongani he ko ke tau paanga e ko ke tau ma o ngai me nau ko to ke langa ke funua ko ni ko fare o hangai pe ka to e consultant e ko ha tongani ko me ko fai mau pe e hapure anga ko ha wa to ta ko ni ko fare to tongi he Commonwealth ko fato nguia e Commonwealth ke nau to kon he ku o ku ya ngai me fenga o ke pe ngai funua Commonwealth pe ka wa fu me ko ni ai ko ni ha o fare ka ku ka ke hunga ke fa ni fare ya na ya pa pe ke tau fai ka to me ku ni hanga o to mai ka ko tari sia si ko he ka ki tau la ta to lo fa me tau to pe ko tonga ni ko me ko consultant ko tau atu consultant tau mai to ta alu atu to ta ai ko consultant mo fare I henga hi mala e ke ko ta mo ko ni ko ni fare na I ta fa ko ni stu to ne ka ko tu ko pe ke ai me ko ni pe ko me ko hange ko gula ni nai ko pure ko ko osina na hanga o mai to ta ko ni ko pure anga ko ni o a honi ka ko tu fo poto pe me ko ya tau ngau e pe ta to ka consultant pe Commonwealth mo ngai tau ngai hoa ngau e muri o na ma o ilo mo tau ke ngai malai ta pe tau fie ma o pe na ma o mai na fare I ka te tau to ka ko o fai ngata ka te au ki hanga o fa fai ke e me ko na ko unga pe ko yanga maheni pe ia o tu e Commonwealth ku ai tau me tau fe ka o ke mo na tau fe to kon ak boi ni wa tu hanga do ni to tongi ko boi ni ko to fare ni afio na ka ke fili ka kai ko fe hu e do wi be na fili ka kai mo fare mai no kana we ko sa ni to ka mata ta ko fi o ia ko fo ma fa mai o mo ho ha e ko ka fare ni afio na ka ke fili ka kai ko boi ni ko to hanga le mai na ko e mi to tongi na we ke ma mai be mo da Pagi to kon mo e tala de fesas. Ko tari ui, ko ti pena e lave ki ai a tu wata ane nai. Ko tari ui ko ki e kakai, ka hala fare I mau tari, mau ke tari ui pe ke kakai. E hanga kakai o ri mau tongi toa. Maro e se asi ko tiko e point mau inga ho feu I ko tari ui accountability ana lave ko ki ai atu I wata ko kau fare ko mau ngau aki o mau ke tari ui pe matou
ki he whare kapate mau tari e whare ko ia pe hala. Ai whi pa maungau ea kia ke ngai tūtun te mau whai pe a kau kōwia ke kakai. E hanga kakai ori mato ki toa whi whirikonu tau hanga atu ki ai. Koe whare i koe ai kau tama konu nau whare i koe ke privy council koe nau tari ui nai teo ke kakai o ka pau o kuhala e nau whare i. E koe ke lawa e kakai ia o tūku nau tō ki toa. Koe ui ngai. Malo. Malo bitu kou whamalo atu i he lama i tau whewawhea ke ahoni ko o silawa e hoa ta, alumi hoa ta makonga. Ta kou pēr koe futai mnololoa ene ko tau whakamoreki, tuku e tau ngā ue ka tau whatahama i ki heni ki tau whewawhea ki. Koe kou whawhunga e atu e kabineti ka te mutolo, pēs ka maarsiani, pēr ka te mutolo e kau whaiongongo me ngā hi waa ke kehi o tau ki whanuani. A te ku whamalo, lo te honga moni ka te mutolo mo lawa mai. Ko mea te pū ka whaiongongo, hangi ko mea na kulawa ki ane nei, ko mō maho i ngā o ku tai anta tau. He ko mutolo mo tuwha atu ai ngongo, pēr mo ngai whamatala ke kakai. Mea pango pēr koe ni hene, nau whaka amu pēr ke nau heni, ke nau o mai ha nau whihui, ka koe ke nau asi mai na tau ki heni. Koe nau whihui e nau tolo mo e nau mea asi e ngai whitu ke ke. Ka kontu ke wholam to tonu pēne ke tau whitau laki ai, e lawa tau whewawhai aki pēr, kontu koe whewawhai aki e tokoni. Kontu koe mo tolo koe na kai ngatonga mo mea mai me ngalo pēr, pēr ki tongani, koe ngata angai se mau o whata au whai, pa ko amanaki pēr tokoni atu e ngahi whewawhai ko mau whai ka te mau tolo, ko e lerei tahape u mau whenga kia e puranga koe ni, ko e o te whangamari ki e kanginau tolu i he media, pa ko e ngai maanga ngō ki whahatala noa, pa ko whakatawangi pē, ko e aonga tau ki whakataha e ahoni, ko e hoko katu pē tau tala noa, he kai ki tuku. Kono toi ngahi i siulalahi, mahu inga, o ku tāngalanga i pē e ngai whetu keke. Pea ko tau toluia ko ngā tāngai ne tau ki wholong mea ni. Ko e tāri kone ki he whiui e to ki ocean ko kore ki e friseti. E nau mo e leti o walwal puni fitu. E nau hanga whama wholama anai. E tāri kone ko tuko e tāri endo ku mahu inga ki whanong kia kakai whanua. Pea kone haru pea tāri kone pa ko pea kone lawa ia. Ko tuko mahu inga ki tau hanga toa ki mua. Whai hanga ngā ue kou tui ku aanga ngea. Pes malo abito mo lawa mai, pēkau sian, pil. Malo abito e whai tau ngā ue ko e lawa e tau whata. Pēkau ko ate kone whawhunga e ka hoki mista, tokan paremia ka pēkau poi watone toa mo se mis, mau tolo ene ku mau whakak whatongia e ao ni pēkau ko ofatu ka te mutolo. Ko e whuki te whawharearea. Ka ko ki hunga te whawharearea tu o e tau pureanga. Ki lere pe tau pureanga o e peke he momentit koe ni. Ko iau pe ki whamalo. Ko e whilo. Te gawa o whaimaki tapo ki e tau whaasima e tau whata. Tua mawhawhi wa mau ta mai whawhane whena, ta mea mau whiawhia ngai he tāno aki he marumaru e whare koni. O kore pe ho kalasia mo tokoni, ho marumaru e pe ka o whaiongongo, ka o maa whoka pureanga koni uni whare re mo whanuan. Tuko tau paki ke minister ka maa no ka o whawhunga, a pe whoke ka o whaiongongo mo ka o ngawe. Marui pe matonga e whewhunanga ake ahoni, ka mātuka atu mea whare. Makore pe marui matolo, makore wa whaalo, Kristo ka umawamoi. Amen. Amen. Malo. Pera koe lawa kakatoia o e whamawhola makehe o e whakataha makehe koia e paremia tonga Samuela Griswohiwa. Pe ki he hoi milisa kabineti, pe mo e kauwhai o ngongo, whamaalala pe ngai ka veinga o tau whanongo ai i he hoani. Whakate whatongia me he senta whakataha ngai whaaniloa.
I he hoatani, hoatalevu tuifua pe foki ki a tanatohi. Ia mo toa whaoa, meri e lau manu, lau foki ai ki he tungi kolonate, ki loto nukarofa, malo pito.